pengecoran musola Brandalokajaya Bolo bersama dulur-dulur PSHW Menganti Bolo. Wong bodho kolaborasi bersama PSHW Menganti Bolo. PSHW Cabang Menganti Gresik Bolo. Dipandegani Bapak Haji Solikin Bolo. Tetap maju Pak Solikin nggih. Pak, kata-kata hari ini Pak. Tas pundi? Oh ngoten iki. Barang sing mati ya nopo? Yai, jelas. Ya gitu. Oh ngoten iki. Lah dadi musola disapa tiyang ngoten nah. Oh ngoten. Tempun Yai.